whaafelo i atu tala follow Radio Samoa le nei aso tofi, usi mele whaafonga o tala o le tai au. E le o toe mamao ma whai ona toe whaatalo sanga whai a o ngana whaamuta lātou ngā luenga, ona o le whaamalo si o tui o le COVID po vaccine mandates. O le whaamtalanga lea mai le matanga luenga wa onga ua mai atu inatu i a onga. I le mai a whaeloa mai ai el pale mia Jacinda Ardern na nafi, o le a le toe whaamamaluina lea polo inga mai le aso 5 o le masina fou. A o sawa i lale i o engal matanga luenga. O lo tu mai ai fo i male faitalia i laulau a fono mapulenga wa o ngata itasi. E whai ai lava la lātou wha ai unga pe talia pe le to e talia. Ai mai se lava whai a unga o lo ufea ngai mawhanau. E iai mana unga wha apitoa wha ale soifua maloloina. Pei tai mai presidente o le New Zealand School Trustees Association, Lorraine Curry tala ale staff. A whai ai se pulenga i le mana na o e whaafai ngā luenga whai a unga e le ai ni tui o lona winga o le tusi 5 lea. Mai le Post Primary Teachers Association o whaalia le fia le whaamuta o vaccine mandates, whaasanga i whai a onga, ma le au whai ngā luenga i tutonu a onga. A o fia i la le vaenga a onga, e le o yeise suinga i vaccine mandates mo i la tau lo ngā lulua i le soifua maloloina, whale pui, tua oi, whaapea whale o tangata mātutua. E le o vave le ea ni usila i sana whaai unga i le mai asawa o suinga o saa o le COVID ana nafi. E le o toe pose lilo i le telo o suinga o le COVID le ngata i le ea ni usila, a o le telo kamupani wa alele e le ngata i le whao ngā ufi fofonga, a o le whiawea ia o pāsese wa umatui pui o le COVID. Mai le pule sili Greg Foreign i tala le One News, e tele i tu o lo tala noina i le kamupani i le taimi nei, ma e mo o mia le taimi e ilo ai. O le lava fo i o lo iai tu unga le kamupani wa alele, e mo o mia le whai o lo tui o le COVID wha ato a ma whai ona e whai malanga i wa alele al e ni usila. I le au whai ngā luenga, e ono toe wha whai ngā luenga le kamupani ono tangata na vaea, ona o le toe wha awawina o whai ngā malanga. Pei ta i mō pai la te le i whai atui, e le vave fo i mai se ia vanga nā wa suia ta iala. A o tala no i nai pea lai le e ni usila po o le ale tonu wa o lea fo i wa i oe le māloe wha atanga le whai malanga mai o tangata kiwi e le i whai atui o lo i atunu i whafo. Mai a Michael Baker e fōlinga mai o lo ia langolangoina le wha atu mawina pea o le wha asao na whiawea ia e le e ni usila o tangata i le aini tui. Ma o lo iailo na mana o ngatalo sia ai wha atu mawai pea. O lo o matua i te ena malo se Baker suinga wa wha iloa mai le malo. Ua whaatapula ale whaonga ino le suawai maua Southland. O le ua whaatonu le Southland District Council le so ona whaonga o le suawai, a o iai i tau mu ngā la. O sa wa whaia nei wa whaasai sprinklers o lo whaonga sa o loto, whaapea le whaonga o whanga au. Ma ua whautua ina fo i tangata e whaonga fua le suawai. O le whaiunga Southland ua sa waiana nafi le mai a whaia fo e le City Council a Invercargill o a lātou sa i le whaiunga o le vaiaso whaatu a umatu. E whaasoa ai le suawai. O whaatanunga wa au mai o lo sa wai ma le lapata inga, e ono whaia nisi suinga whaopopo fua i le suawai whaonga, ma le suawai mauai whaatanoa. Ua whaamanino mai o lo lavea mai ai fo i ma le tau o waawheoa i Devonport i Aukilani le whaamama a venga wa au mai le malo. Ina ua saule whaasilisilanga i le vaiaso tāluai o le apa i le 50%. Le tau o pāsese mo fe malanga i ngā lautele mo le tolu masina amata mai ia aperila. E le imanino mai ai pe au fiai ma pāsese o waawheoa i le sami. Pei tai o le wasauno le minstau fe malanga i ngā Michael Wood o lo o au fiai ma tau o pāsese mo waawheoa i le sami Devonport. O se whaiunga whaato a manino mai ai ana nafi le mai a mali li o le Auckland Transport. Ma le Fuller's Ferry lea e ana ina waawheoa i le sami. Le o le a awhai le tau o pāsese mo Devonport a e le ai waihiki. Tala le tio ni usila na whaawhainga tā o nei le imana na o le pūlenga i tā ua la lātou au nanga. O se tasi o au nanga i lalo fe malanga i ngā lautele. Ma o le whainga tā lea ona e le o iaise fe so o ta inga male malo. Le o lo o whaatu pēa le isi awha o le tau o pāsese. I waihiki leo lo ofewa i eiva ai le vama au kilani, e ui lava fo i o vaa le company le Fullers Peitai, e le o yeise malie ngai o mai le tau nei. O lona winga, o le atotongi na o le afa le tikiro le va ai Devonport, ai mo waihiki, e le o yeise pa u. Matala mulimulu le tau, o le asa o loto sauninga whai ai fafo mai le whaatapula o le whai numero tangata. O le poa tau le a le to e whaatapula ai nei le whai numero tangata i mawhai ona whaatasitasi i fafo.
Ai mo whaatasinga I totonu o whale, o lea ua si I le whainumero o tangata whaatangaina, mai le tasi se lau, I le lua se lau. O se swinga I le ngata o lona winga le ama whaiona toe whaatasi tasi e sauni ngā lotu te tele I le aso sānei. Ai whaapea whaipoiponga, sauningo ma liu, ma whaatasinga te tele a I ngā sā le I ma whaiona whaataunu uina. Ona o sā o le mōli lanu mūmu o le traffic light system. O swinga na fofonga mai ana nafi, na tele lava I na tali le leia le au whai pisinisi, whaapea le au whai polokiki peitai, I tangata su e whaapitoa, e le o whai ngō ma ua whaaliai lo lātou popole. Whaiwa toi matala la Radio Samoa, manuia le nei tai au. Le vasa resort ma le lātou